Ha kaphu kaping bat kajing itenat da kajing wani benta jong ki babon ki pajba kathany lapen ha perdano ia ke lempung ilekai football jong UMLA ke Mauhati constituency uba Charles Marngar ia ke balai kerteng first MLA Cup football tournament ia ke belas sedang nadu senam arjar arpsau bat penkut mentak senam arjar arpsan kajing slam jong kajing pendep ia ke lempung ilekai football kalau nomor kajing pia ia ke constituency ha ki South League zone bat ki bajop nagi tegi zone ki 1 point bani khun ha ka final ha ke sengi ha ke juga por la ruban kedau balas dang ia kene lempung ilekai football jong UMLA ke Mauhati constituency kedih ke por ke bau ne UMLA udang don hapo ke seng kongres Henry Syam la ino ia kene jing peni ilekai football na ke bentai ki samla eat football bat la kut pat ha ke por ke bau ne UMLA ula pen yeso ila de ke seng NPP bat ha kene sengi ke bamenta la pen ha perdano ia kene lempung ilekai football ha Mauhati constituency lak ban pen mau bagi sports club ki badan hapok kene ke constituency ki balawan bani simbenta ki dan hadu prapoh nyau teli nalor ke sispa tam teli ki senang ki bahap hapok kene ke constituency haba ajing kran lengkot haswa ke jing sedang ya ke jing penilekai uba Charles Marngar ulaong balapan long ya kene ke lempung ilekai football da ke jing temu ban lumlang ya ki khun samla ban penlut ya ke por khambun ha ke jing kilan met bat ke jing ilekai badro ban light na ke jing sniu ki babunjat ki ba kene ke juk ke bamenta ke kendo ubak singa bahalang dhar babat kumu Deputy Chief Minister ke Sorkar Jela haba ajing kren ulaong baki Sorkar ki ba mensua ki jubu ya ke tenat sports kum ke senat trikam jong Sorkar ke barit bat ke ba om dadon kam than Henry nadu ba shimti ke seng NPP kum ke seng ke balai lam ya ke Sorkar Jela ka shim jingit klik ban penlong ye ke tenat Sorkar ban pet ni ki kami lekai kum ka wei na ki tenat ki pelong kong san bha ban kentiu ye ki samla sya ke jing bha ha ke bag Sorkar menta kala penmang da kispa ateli ki madani lekai ha keleng ke Jela banirap iki khun samla banang kiu hagi kami lekai ulai thu ru bag Sorkar leng bag tenat sports kan sena ye ke madan ke bahe ha mau khanu na ke bentai ke samla ke Jela ki ba it ye ke kami lekai ha ke bawla kentu ye ke samla ban shim ye ke ni jing lekai kum ka wei na ki kam sya kala wei jongki Shushu usembut Menteri Rangba Ulong Ro bermar ke jing shim khia jong Sorkar Jela ke balai lam da ke seng NPP ye ke ni tenat sports ya ke National Games ke ban penlong house nem arjar arpenyau on penlong ha Meghalaya ha ke bana padang ki babon ki Jela ki bahe hapo kari ki ba angnut banyo wanra ya ke National Game ha ke Jela jongki Henry kari ke lajit ya ke Jela Meghalaya ban penlong ya ke National Games ha usnem arjar arpenyau nalor sumbut Menteri Rangba ke Sorkar Jela ubak sinyau bahalang dhar balawan poi hak ne sengi kumu kongsan barwa Charles Marngar kumu MLA bala penlong ye ke lempung ilekai football hak ne kathany laidon langru Dr Celestine Lengdo obde MLA ka musning ubak Gabriel Walang MLA ka Nongstoin laidon langru Deputy Commissioner ke District Ribhoi u Abhilash Baranwal nangta u BDO komsning uba Andrew Merthong lembat kiwe ki nong yelam kentup de ya ki nong yelam jong seng NPP na Mauhati constituency na ke district Ribhoi mat kum juru laidon lang ki pajba kathany nanta ki khna school ki blai shim benta ha ka mat sidril lembat kiwe haba phaipat sa sya ke jing ilekai kalalong ka ba itnat bha bat yerangkat bor bha Henry ha ka ba khaddu ka nong jeri kala penrem ya ka umkei la shikol la not bala la ru bat nai ya ka kusnam shikinang job kanong jeri kum kala adu kala ra ya song pisa ke basan po hajar tengka rengkat ke trofi bat ke umkei kum ke kenhun ke bawan baar kala yora ya song pisa ke balai po hajar tengka rengkat ke trofi lala arubat nai ya ke kusnam shimet syakin nong ilekai ki bakensai jogane ke lempung ya kanam best goalkeeper la yo daw Chester Maulong ubri rang up call ke nong jeri sports club ya kanam top scorer la yo daw Meding Makdo ubri rang ilekai ke umkei sports club ubala yo ban thep hadu shipokol nang tai kanam player of the tournament la yora daw yarangkat kharkrang bat kanam player of the match la yora daw defender seliang ubri rang ilekai jong kan nongjeri sports club
berok kat kebile ini fokus be yagi youth in different directions. Tarayang kan mau suawar jar karpra ka sport department kadai kum kawai ni ka minor department in the state of Meghalaya. 100 ke NPP that governments in place. Nilai sim ni ka kam major department kawai ni department belum kam tam. Bakum no men fokus yagi youth ki jongi hagli maper. Kumbong wameli jongpi. Bon jaj bonti bon kijing mang haus samla. Hakiliang bon jaj mong ta ke sport sector, hak entrepreneurship sector, hak sport sector, hak business sector, hak hotel industry sector, hak construction sector, bon jaj sector. Hane particularly ka football sector ki khorchi foreign country ka football industries. Kamu mensua kejong banilai kai football banilai games banyok lainnya gamek banyok exercise ban sai ka klain kata dai ka way it's one part hanai kumbong ma Charles mening kilmau ke arlang pergi greatest player jong ka pertai tara ke ba edo ngimong ya ke baki success ngimbre ban kren ya ke baki success they are the top players in the world. The most matter is that the passion they wait, they struggle to attain that success. That is the most matter. Kapor ke bagi Yasha, bagi yo yang tu nam kum ki best player jong berthai. Taka bang amut bandong menta kasino kum jo api samla jongi. Kan mau bah. Mut pengyele akai menta kasingin kutang kata nam rob, nam rem, nam job. Hanai we should have the focus. Ini bandong ke fokus, ini bandong ke target. Ini bandong way keluar jo gari jo district. Lalu ngim don ke target ngim jo poin saya itu. Ngajong ku maka government dan yang kinu ki benta having a foundation stone ki project so easy doing the foundation stone but implementation part is very tough. Launching a program is very easy. Implementing is very tough. Simple ngaku akan kaya mulai to fall in love with a beautiful lady is very easy, but to stay in love with her is very tough. Am I right, doctor? Bandung player kebasuk bah, handai bandung star player umrei kebasuk udah bah. Dai. Tekan bagumta don kam kajing tre sutong. Nama priyo ilade. Ki kam bak sarkar ka balale in different sector mbitang sport na kuha ba ni tu ibiga wairo hapo chisnem taray manumala ni shakman with 38 lakh population more or less ka state ka jongi haninga song sorong pun manaya pi nin long no ka way ni state hagari India babundu ka artificial turf ni football mbitang kataro Idang suku tendering proses is standard proses kat kumbalong mentan. Kawai dai ka biggest stadium in the country in sina pa mo kono ka bako news pa live ko kloro. Ngidai ban skau sorong. Handa langi sina kat kami ke stadium kat kini infrastruktur. Lagi yur ki jogi kimlong ki fighter. Baro ka kimlong le noi. Kat bukum tanga encourage pi. Hagano kono ko benta. What kind thing? You will be the fighters and you will be our future leaders. Sa kaway nga sa usarong man pernah pilatip lepay kata baro. How new sunang baladet. Unim na baladet man ang uniyo araw sa arpusan. Minang sudah bela ya Meghalaya game pyong. Nila yo ganam. We may be small state in size in population but it's one of the best state, one of the best performance in terms of Meghalaya game. Hanay sigaway mata baro ngiya do tiya do dan ban prepare nin host ya national game how January arjar honiaw katangri mit snow sarong baro ki state ba kamadu state ki bahe jong ngari India kilay apply hanay ay kubreger pang rio prime minister buron jongi bar union home minister Amit Shah ji kini snow soft corner jogi Meghalaya kilay siya ini ban host ya national game how arjar honiaw kani kadai gadak Baga Meghalaya is a place of sport, it's a place of music, it's a place of joy, it's a place of development.
bangi pelong ya kena ke first MLA Cup ke jongi. Iyo ke jing nangkiu jong ke sports. Hapo ke district ke jongi. Hake jelah ke jongi hibar kowe. Kunta kumunong mi khmar ngasude. Bangan sim ya kena ke sinjam lengkap bat NPYF. Ban pelong ya kena ke football. Ban run ya kena ke tournament. Nadu basang. Hadu kena ke singi ke jingtemu kolong. Ban kintiu ki sports club ki badan hapo ke konsensi barok kowe. Nasko kemen bagani ke snem gidan gumba prap nyautuli ki sports club ki balawan ban yeshimanta bagani ke snem bat nga appeal sapi baro ba ke snem ke bawan banangwan ngidon gumba sispa asan pautam tuli kisnong ya kermen bagi snem ki banangwan pinangla ban yeshimanta khambun susu bat bangin senang organize khamba susu la ban yi gidan gi jingdona ne kai magani ke first MLA kom ndangi kermen ba ke second ke third di sanang la ban le khamba susu ban penuandur ya ke kami le kai apo ke konsensi ke jongi dengan khadna wari ki samla ki bai ban lai ne jing sneu ki bonjat in ball field de in len yela de ban kilan yela de ban yele kai bat ke jing smuro ke ba ar kalong ban perlai na ki jing sneu ki bonjat ki kun samla apo ke konsensi ba da ke ni gadong ke bai ke jongi di barok kowe kata gede kebenta kebaar kejing cemu jong kene MLA Cup ke jongi tigi lok samla be ye kat ki bedon kene ke por kemlongan nam penslam ndrei khat du e ngaliang ke jonga ngakhat ngawari pi nai hon tang gumba pipi long wat hon tang katu gumba pipi le kai le ke bedon kam yingi kalong bangin thau kham se jangai nak ke future ke jongi ke sarkar kala pliangi lengba chief minister jongi lengba ke kabinet ke sarkar ke badon mentar yoi bangilan ang kihu ke kami lekai kumta mi syakmat dan sitom milade asy ong kani kowe bangin poi sakliar jong kanam lemdang itre sitom nginom laban poi nako aban pinken mau yipi sepang way player uba paunam haka pertai but utau de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo udah bawan nak longin ke beduk. Kekini jong u gadai tak kanong shet jing shet. Bat kanong kling jing kling hakawai ke hotel ha Madeira ha Portugal. Henry mana wan poi perkhat. Nadu dang prasnem karta lasdang ban kilan ni ledi. Bat u kelalong u player u bariu spa tam hak percaya. Kedau keberperlong yu bon kiu kedai ke tresi tong ke jong. Ikan mau yu way player bo paunam bo buna pedeng jong pigi kena pimpat yu Maradona. Bo paung ke jersey number 10. U player jong ke Argentina. Haka way ni jingkren jong om. Success is no accident. It is hard work. Kano ke jingjok kam dai ke bersujaran kan. Ndai ke dai ke jing tresi tong. Ngakot ngawari pi kilok samla baro. Bangin long kiba tracy tom kiba kilan ye lebih bangin nang kieu nak kapor ke jing kublai ke bakerpang hak ni kesni kan lei nak benta ki artli gi team kata ka Nongri Sports and Cultural Club bat ka Umkay Sports Club ki bla points ke final hak ni kesni kena ka benta jong pi na ai ke jing kurku kurdo pinyele kai bah hak ni kesni bat ngangai na pedeng jong pi artli gi team ka wei kan yo ban ra ya unam tam lani unam jong ke jingjak kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lani pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai ndru iwe ar nyo lai